Inshuti zacu mwiriwe neza. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Imiryango n'amashyirahamwe y'abanyamurenge n'abanyamurenge batandukanye ku giti cyabo barasaba amahanga guhagurukira ikibazo cy'intambara n'ubwicanyi byibasiye abavandimwe babo batuye mu misozi ya teritwari za Uvira, Fizi na Mwenga mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bano bantu baza gutera baraza bakanyura mu basoda ba leta bakinjira mu mihana bakica abantu bakayitwika bakanyaga inka bagasubirayo na za mbunde zabo no muri amapozisiyo y'igisoda cya leta bakagenda. Ni ukuvuga bagoswe n'abasoda ba leta n'ayo magurupe abatera. Uyu ni Delphin Rukumbuzi Ntanyoma, impuguke mu bibazo bya politiki y'akarere k'ibiyaga binini bya Afurika, afite impamyabumenyi y'ikirenga, akorera mu Buholandi. Naho mu makuru y'ahandi ku isi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze inkunga y'amadolari arenga miliyoni 180 yo kurwanya inzara yateye muri Tigreya. Ikaze muri aya makuru turayarambura mu kanya gato cyane. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi, nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze inkunga yo kurwanya inzara muri Tigreya mu majyaruguru ya Ethiopia. Mugenzi wacu Eugene Mukankusi arabitubwira neza. Izo miliyoni zirenga 181 z'amadolari Amerika yatanze zizafasha kubona ibiribwa, amazi n'indi mfashanyo yo kugaburira miliyoni zirenga 3 z'abanyatigreya ivuga ko bugarijwe n'inzara mu ntara ya Tigre muri Ethiopia. Imfashanyo yanyujijwe mu kigo cya Amerika gishinzwe amajyambere mpuzamahanga izabonera ibiribwa bihagije abantu miliyoni 3 ku gihe cy'amezi hafi 2. Izabonera kandi imbuto, ibikoresho n'ifumbire abahinzi, bityo bazabashe kongera gutera imyaka nk'uko USAID ibivuga mu itangazo ryayo. Ikigo USAID kizatanga ahantu n'inkunga ku bagore n'abakobwa bahungabanyijwe n'urugomo rushingiye ku gitsina. Abantu babarirwa mu bihumbi barishwe kuva ubushyamirane bwadutse. Miliyoni 2 bakuwe mu ngo zabo n'urugomo, kandi 91% by'abaturage hafi miliyoni 6 bakeneye imfashanyo nk'uko raporo iheruka y'ibiro bya ONU bishinzwe guhuza ibikorwa byo kwita ku kiremwa muntu ibigaragaza. Amerika yatanze imfashanyo igera hafi kuri miliyoni 487 z'amadolari mu nkunga y'ubutabazi kuva ibibazo bitangiye nk'uko bivugwa mu itangazo. Eugenie urakoze, ariko buretse kugenda noneho utubwira ukuntu Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari agira inama urubyiruko rw'igihugu cye kwitwara neza niba rushaka kubona akazi. Perezida Buhari yabwiye urubyiruko rw'abanyanigeria uyu munsi kwa kane ko rugomba kwifata neza kugira ngo rubeshye imirimo n'abashoramari. Avugira kuri televiziyo Arise, Buhari yavuze ko umutekano ari ikintu cyangombwa ku ishoramari mu gihugu, aho ubushomeri bwazamutse bukagera kuri 33.3% muri kimwe cya kane cy'umwaka. Nigeria yahuye n'ikibazo cy'ubushomeri buri ku gipimo cyo hejuru n'abaturage biyongereye vuba na vuba mu myaka 40 ishize. Ariko ikibazo cy'ibura ry'imirimo cyarushijeho gukara kuva aho icyorezo cya virusi ya corona cyadukiye mu mwaka ushize, ubwo igihugu cyari kitarabasha kwisubira byuzuye nyuma y'igwa ry'ubukungu ryo mu mwaka 2016. Buhari yanenzwe mu bijyanye n'urugomo rwiyongera hafi muri buri ntara y'igihugu. Abagabo bafite imbunda bashimusa abanyeshuri barenga 700 mu majyaruguru y'uburengerazuba kuva mu kwezi kwa 12. Ibitero bya Kisilamu mu majyaruguru y'uburasirazuba byarushijeho gukaza umurego, kandi habaye ibitero mu gihugu hose byashumitse sitasiyo za polisi kandi byica abofisiye. Inteko ishinga amategeko mu kwezi kwa kane yasabye perezidanse, igisirikare na polisi kwita ku kibazo cy'umutekano, kandi bamwe bahamagariye Buhari gutangaza ko igihugu kiri mu bihe bikomeye. Buhari yavuze ko guverinoma igomba gufata ingamba zikaze mu bireba umutekano, by'umwihariko ku mabandi yo mu majyaruguru y'uburengerazuba n'abitandukanije mu majyepfo y'uburasirazuba. Ijwi ry'Amerika, nyuma y'umwaka isubitswe kubera icyorezo cya COVID, imikino ya nyuma y'igikombe cy'uburayi cy'umupira w'amaguru mu bagabo Euro 2020 izatangira ejo kuwa gatanu, izamara ukwezi, irangire ku itariki ya 11 y'ukwezi gutaha.
Ubutaliyani nicyo gihugu cya mbere cyashegeshwe na covid ku mugabane w'Uburayi. Ni nabwo buzakira umukino wa mbere Ubutaliyani Turkiya i Roma ejo. Guverinoma y'Ubutaliyani yatanze uruhushya ku bafana ibihumbi 17, ni ukuvuga kimwe cya kane cya Stade Olympique isanzwe ifite ubushobozi bwo kwakira abantu ibihumbi 68. Kugira ngo kandi bemererwe kwinjira bagomba kwerekana icyemezo ko bikingije covid cyangwa se icyerekana ko bayikize no gupimwa ku muryango wa stade bikagaragara ko ntayo bafite. Ubutaliyani na UEFA ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi biteze ko abantu byibura miliyari 1 bo ku isi yose bazakurikira kuri televiziyo umukino w'Ubutaliyani na Turkiya. Bwa mbere na mbere mu mateka imikino Euro 2020 uko ari 51 izakirwa n'imijyi 11 itandukanye mu bihugu binyuranye, ariko izakurikiraho Euro 2024 yo izasubira kuba nk'uko bisanzwe mu gihugu kimwe rukumbi, hazaba ari mu Budage. Euro 2020 irimo amakipe 28 agabanyije mu matsinda 6 yo kujonjora. Irikomeye ni rya gatandatu rigizwe n'Ubufaransa, Ubudage, Hongria na Portugal. Umukino wa nyuma w'igikombe uzabera i Londres mu Bwongereza ku itariki ya 11 y'ukwezi gutaha. Muracyumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri internet eshatu radio yacu voa.com no kuri Facebook na YouTube VOA radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari mu kanya gato cyane. Mu Rwanda umunyapolitiki wigenga Philippe Mpayimana wari kandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yo mu 2017 uyu munsi yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru i Kigali. Yavuze ko yiyamye abanyapolitiki bakorera mu mahanga no mu Rwanda mu buryo we yita ko bagamije gushimisha bampatse ibihugu. Mugenzi wacu Eric Bagira ubusa nawe yakurikiranye iki kiganiro. Ikiganiro bwana Philippe Mpayimana yahaye abanyamakuru kuri uyu wa kane kibanze cyane kugisa no kubaha amasomo haba mu kazi k'itangazamakuru ndetse n'imikorere y'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Rwanda bakorera hanze no mu gihugu. Uyu wigeze kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora aheruka mu 2017 aravuga ko nk'umunyapolitiki wigenga ashyize imbere politiki y'amahoro no gukunda igihugu kandi bigakorerwa imbere mu gihugu. Yanenze bikomeye abakorera politiki mu mahanga kandi kuri we amahanga ari ubuhahiro. Nubwo abanyapolitiki dukorera mu Rwanda dukwiye kwiha agaciro kugira ngo abiyita abanyapolitiki bari mu mahanga bumve ko mu by'ukuri mu mahanga ntituhabereye gukora politiki. Ndi urugero rw'abanyarwanda batuye mu mahanga, ariko nababwira ko iyo ndi mu mahanga hari icyo bita guterura ibikarito. Hari abaterura ibikarito, hari abaterura abarwayi, hari abaterura abasaza, hari abatwara amamodoka, hari n'abandi bafite utuzi twiza cyane muri za computer services. Ariko mu by'ukuri kuba mu mahanga tuba twaragiye guhaha. Imwe mu mirimo umuntu wese uba mu mahanga mu mirimo itemewe gukora politike no gukora igisirikare. Abanyapolitiki b'abanyarwanda bakorera politiki mu mahanga gusa bwana Mpayimana avuga ko bayikora mu mugambi wo gushimisha abampatse ibihugu. Mpayimana yavuze ko hari n'abandi banyapolitiki baba imbere mu gihugu nabo politiki yabo bayishingira mu mahanga. Mu mvugo idaca ku ruhande, Mpayimana avuga ko Madame Victoire Ingabire Umuhoza ukuriye ishyaka Darufa Umurinzi ritaremerwa n'amategeko mu Rwanda na Maître Bernard Ntaganda wa PS Imberakuri bashingira politiki yabo kuri bampatse ibihugu, agaheraho abiyama. Aha yanengaga amagambo avuga ko yasomye mu kinyamakuru yavuzwe n'umunyapolitiki Ingabire. Inkuru mperutse gusoma umunyapolitiki Ingabire Victoire ati jewe nifuza ko ya nama y'abayihugu bivuga ibyogeza agombaga kubera mu Rwanda bashaka ntizigere bakubera yuko nta burenganzira bagira n'iki. Ubu munyapolitiki niyo waba uri muri opposition ibyo biba bikureba. Nge mpamya ko umurongo wo gukora politiki w'abanyarwanda biyita opposition watakaye. Niyo mpamvu nubwo nigenga niyemeje kuba inkingi ya opposition. Mu kiganiro yagiranye n'ijwi ry'Amerika asubiza amagambo y'umunyapolitiki Mpayimana, Madame Ingabire yavuze ko ibyo Mpayimana akora byose atagombye kwirengagiza iby'amategeko yemerera buri munyarwanda. Nge nkora politiki iri mu nyungu z'abaturage.
umuturage mu nyungu z'igihugu. Ntabwo mpatse ibihugu arara adasinziriye kubera ko umuturage wo mu Rwanda afite ikibazo cy'ireme ry'uburezi umwana wahabwa bidafatika. Ntabwo mpatse ibihugu arara ahangayikishijwe n'uko hari abanyarwanda uyu munsi ubukene bugejeje kure badashobora kurya. Ntabwo mpatse ibihugu arara ahangayikishijwe n'uko abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihugu cyacu badafite uruvugiro ruhagije, nyine bashorwa abantu nk'abo ngabo kurirwa babatuka. Ijambo rimwe mubwira ni uko niba ari umunyapolitike w'ukuri asoma amategeko y'igihugu, yumva itegeko nshinga icyo rivuga, umunyarwanda wese afite uburenganzira bwo gukora politike, nace bugufi duharanire kubaka igihugu kigendera ku mategeko, yumva ko atari hejuru y'amategeko, kuko ibyo akora ni nkaho yumva ko yagiye hejuru y'itegeko. Ubundi Mpayimana ni iki ku buryo yumva ko aricyo agomba kubwira Ingabire? Ntacyo aricyo. Ni umunyarwanda, ni umuturage w'umunyarwanda nkanjye, nta burenganzira afite bwo kumbwira ngo Ingabire arakora ibi cyangwa arakora ibi. Icya kabiri mubwira ni ukumva ko politiki nshyize imbere ni iyo guharanira inyungu y'umuturage, ntabwo ari iyo guharanira ibyo gushyira mu gifu cyanjye. Ikindi Mpayimana yagarutseho mu kiganiro n'abanyamakuru ni ikijyanye n'imikorere y'itangazamakuru cyane rikorera ku muyoboro wa YouTube. Uyu wigeze kubaho umunyamakuru mu bihe byo hambere aravuga ko kugeza ubu benshi bakorera itangazamakuru ku muyoboro wa YouTube nk'imwe mu nzira yo gushimisha abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ba mu mahanga. Ikosa riraho riri nuko abantu bazeba bakavuga bati inkuru igomba kwinjiza amafaranga menshi muri YouTube ni inkuru ituka Kagame, ni inkuru ituka u Rwanda, ni inkuru yerekana ko n'ibiki kubera ko abasomyi banje bazaha amafaranga. Aya mafaranga aba aje mu buryo butarimo. Amafaranga abanyamakuru bacisha kuri YouTube bahabwa n'abantu basoma bo mu mahanga babatera inkunga kubera yuko bavuze ibyo bakunda, ayo aca mu buryo butarimo. Amafaranga nyayo aca mu buryo bwa nyabwo nayo YouTube ibahemba ubwayo. Rwose ni ukuvuga wowe niba ukora inkuru rambiriza ku mafaranga uzahabwa na YouTube. Uko niko bimeze rwose, ntabwo ari kubeshya. Abenshi bashinze za YouTube bafashijwe ku buryo bw'iruhande n'abarwanya n'abafite imyumvire yabo hanze, abo bamenye ko itangazamakuru barikatiye. Gusa bimwe mu byashinja abo banyamakuru ateruye mu mazina yabo bakorera itangazamakuru kuri YouTube arabivuga mu buryo bwa rusange kuruta kubigaragariza ibimenyetso. Ikindi cyumvikana arasa n'uwirengagiza iterambere ry'ikoranabuhanga rigezeho, kuko kuri we ibicishwa kuri YouTube n'ibyo guhahamura abantu kuruta kubishyira mu nyandiko. Bwana Mpayimana mu kiganiro n'abanyamakuru hari aho yumvikana nk'ubatakambira ngo bamufashe guhangana n'abanyapolitiki batumva ibintu kimwe. Gusa nabo yabwiraga nabo barasa n'abadafite ibisubizo ku bibazo yabagezagaho. Uyu mugabo yamamaye cyane mu 2017 ubwo yari mu biyamamarizaga umwanya w'umukuru w'igihugu aratsindwa. No mu matora y'abadepite mu mwaka wakurikiye nabwo nk'umunyapolitiki wigenga yatashye amaramasa ubaba mu gihugu cy'Ubufaransa ku mugabane w'Uburayi. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Ikoranabuhanga rishobora kugira uruhare mu kurwanya ruswa kuko rishobora kugabanya uko abantu bahura bityo ntibabashe gusaba no kwakira ruswa. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Baptiste Ndabananiye. Umuvugizi w'umusigire wa RIB Thierry Murangira avuga ko leta ifite gahunda yo koroshya serivisi zihabwa abaturage yifashishije ikoranabuhanga mu rwego rwo kurandura ruswa. Kugenda ufunga inzira zose ruswa ishobora gucamo. Iyo utanze serivisi nziza ni ukoroshya uburyo bwa serivisi. Iyo wohereje uburyo bwa serivisi inzira za ruswa uba uzifunze. Urugero naguha irembo ubu ngubu ibintu byose birakorwa online, ntabwo ari ngombwa ngo uzajye kwicara imbere y'umuyobozi runaka umusaba icyemezo runaka. Izo ni inzira ziba zarorohejwe zinagenda ndetse n'iyo ruswa ziyigiza kure. Umunyamategeko Maître Frank Mugisha nawe asobanura ko ikoranabuhanga ari igikoresho gikwiye kubyazwa umusaruro mu rugamba rwo guhangana na ruswa, ko ryaca ruswa rikoreshejwe muri serivisi zose mu buryo bunoze. Icyatangiye ariko gikwiye gukomeza kongerwamo imbaraga ni ugushyiraho uburyo bugabanya guhura kusaba serivisi n'usabwa serivisi. Nk'ubu ngubu leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo bw'ikoranabuhanga mu bijyanye n'amasoko ya leta. Iyo gahunda rero ikomeje n'ahandi hose, amasoko ya leta yose anyuzwa kuri iryo koranabuhanga. Systeme yitwa Umucyo akaba ari naho atangarizwa, ba rwiyemezamirimo akaba ari naho batanga ibisabwa byose kugira ngo babone ayo masoko. Birafasha kugira ngo koko hatabaho cya kintu cyo kuba habaho usaba cyangwa se kwinginga utanga serivisi ati reka ngire icyo ngo. Maître Mugisha avuga ko haba haragenwe igihe cyo gufungura amadosiye y'abahatanira isoko kandi ko abapigana baba bakizi.
kuri we iri koranabuhanga umucyo ntiriho ushinzwe gutanga isoko amahirwe yo gufungura ayo madosiye mbere y'icyo gihe. Ubundi mbere ushinzwe amasoko yafunguraga amadosiye akamenya ibirimo akabibwira uwo ashaka kuriha kugira ngo agire ibyo akosora akurikije ibyo abandi bashyizemo. Gusa mu gihe ikoranabuhanga ryo rishyirwa ku isonga mu guhashya ruswa, mu kwezi gushizemo hagati ijwi ry'Amerika yamenye ko hari bamwe mu bakoresha ikoranabuhanga ry'irembo basaba ibyangombwa binuberaga ikibazo cyo gutinda kubibona. Batuye mu murenge wa Kinyababa, akarere ka Burera. Sostene Manishimwe yavuze ko yari amaze igihe kirekire asabye icyangombwa cy'uko atakatiwe n'inkiko kugira ngo abone akazi mu ishuri ribanza rya Rebero mu murenge wa Cyeru muri aka karere. Nagishaka icyangombwa ko nshaka umwanya wo kwigisha. Icyangombwa ndakerekarama uwo ngo najye kugishaka ku irembo. Yenda kizaboneka vuba. Ahubwo ngiye nitwara nabi kuko nari mbabaye cyane naho ku ishuri nari kudepoza kugira ngo nzigishe bari kumbaza cyane. Ntabwo uko nabigenza mbese muri make. Ariko aho narindi ku ishuri nagiye ku irembo aho narindi nigishikirambo kandi cyangwa cyasohotse. Nemaze ukwezi kwa kuruja gushira igihe cyakimaze kuba kinini kuko nagikirekaranye nzi ko nzakibona bitarenze iminsi 3. Emmanuel Dukundani yatubwiye ko yaramaze icyumweru kirenga nawe yarasabye icyangombwa cy'uko atakatiwe n'inkiko kuko nawe yasabaga akazi mu rwunge rw'amashuri rwa Mata mu karere ka Musanze. Ntacyo nkora nta kazi mfite. Washize nk'icyumweru n'iminsi nk'ibiri gutyo. Urumva icyo gihe gishize ari kinini cyane? Hashize igihe nk'ubu ngubu nari ndi kugikenera n'ubu uyu munsi nagikeneye ndakibura. Ashingiye ku kuba nawe yaramaze igihe asabye icyangombwa cy'uko atafunzwe kandi atarakibona, uyu mugabo mu karere ko mu ntara y'Amajyaruguru asanga ikoranabuhanga rizatanga umusaruro ari uko abashinzwe gutanga serivisi bagiye bakorera igenzura rikaze. Ntiyifuza ko tumuvuga imyirondoro ku mpamvu z'umutekano we, twanamuhinduye ijwi. Bazadushyiraho abagenzuzi bayikomeza bagenzura uko bica bikwiranye badoseye akandikira iminsi 3 ese koko yashubijwe cyangwa batubwira ahandi hantu tuzaza turabari. Urugero n'akabye icyangombwa cy'uko ntakatiwe n'inkiko ukwezi kwa 4 kukabarangiye twakigeze hagati mu kwa 5 ntabwo ndabona icyangombwa ntabwo barafeni bashinzwe kucuruza ubugenzuzi ubirimo hari nabo kumuharisha ubugenzuzi icyo ni icyambere cyagombye gukorwa. Rero umuntu yagombye guhabwa serivisi mu minsi 3 wenda niba ari ubutinde bitewe n'abasabye ari benshi iminsi 5. Umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru Faustin Nkusi avuga ko iki kibazo cyo gutinda kw'icyangombwa cyemeza ko umuntu yakatiwe cyangwa atakatiwe kitari mu bushinjacyaha bukuru nubwo aribwo butanga iki cyemezo ko ahubwo kiri mu kigo cy'irembo. Serivisi zose zijyanye n'ikoranabuhanga zose zuzi uretse n'iyacu n'izo ku mirenge nibo babishinzwe kubyihutisha, nibo biri mu nshingano zabo. Ivan Magwene ushinzwe itumanaho mu irembo yemera ko ikibazo cy'itinda ry'iki cyangombwa gihari ariko akongeraho ko kiri mu nzira zo gukemuka. Ikibazo turakizi turimo kwigaho kandi turabizeza ko kizakemuka vuba. Haryari wenda sinabahigiye ubu ngubu ntituramenya ni ibintu tugomba kwicara neza tukabanza tukanonosora ku buryo wenda uyu mwaka uzarangira cyarakemutse. Uko biri kose biri mu byihutirwa. Ibyangombwa bitangwa n'irembo birimo iby'irangamimerere, iby'abasohoka n'abinjira, ibya polisi, iby'ubukerarugendo n'ubutaka nk'ababuhererekanya nk'uko bitangazwa na Magwene. Yongera ko iki kigo kiri guhangana no kunoza serivisi gitanga ubu ko kizongeramo izindi mu myaka iri imbere nyuma yo kunonosora neza izo gitanga ubu. Jean Baptiste Ndabananiye, ijwi ry'Amerika i Burera. Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Amashyirahamwe y'abanyamurenge arasaba amahanga guhagurukira ikibazo cy'intambara n'ubwicanyi bikorerwa abaturage bo muri ubwo bwoko baba mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ko abarenga 4,000 bamaze gukurwa mu byabo n'intambara, naho kuva mu kwezi kwa 3 gushize hamaze gupfa abarenga 20. Mugenzi wacu Edi Rwema yatumiye bamwe mu banyamurenge baganira kuri iki kibazo. Delphin Rukumbuzi Ntanyoma ni impuguke mu bijyanye na politiki y'akarere, atuye mu gihugu cy'Ubuholandi. Umunyamategeko Cedric Muyoboke ari Kinshasa muri Kongo, na Sankade Ruvuzangoma wo muri Societe Civile iri Iminembwe muri Kivu y'Epfo. Delphin Rukumbuzi Ntanyoma aratangira atubwira intera
y'iki kibazo cy'abanyamurenge hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kivu y'Epfo. Mu Minembwe bagoswe n'igisoda cya Kongo cyakabaye kibarinda, cyakabaye kibatabara, kikabegera aho kugenda ngo kije kubaho aho intambara zituru. Bano bantu baza gutera baraza bakanyura mu basoda ba leta, bakinjira mu mihana bakica abantu, bakayitwika, bakanyaga inka, bagasubirayo na za mbunde zabo no muri amapozisiyo y'igisoda cya leta bakagenda. Ni ukuvuga bagoswe ku ruhande rumwe n'abasoda ba leta, ku rundi ruhande bagoswe n'ayo magurupa abatera ariyo ya mayimayi ushizeho n'ayo y'abarundi. Bwana Delphin Ntanyuma, hari bamwe nabonye bagenda bandika bavuga ko nubwo ibibazo bihari bikomeye kandi bikomereye abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge, hari abavuga ko nabo hari ukuntu babigiramo uruhare mu kurwana cyangwa se kwibasira andi moko yo muri ako gace, ndetse nibaza ko ibi ari bimwe mu byaganiriweho mu minsi ishize mu nama yari yatumiwe i Kinshasa yahuje amoko yose. Ibivugwa ko hari n'insoresore z'abanyamurenge nazo zikora ibikorwa by'ubushotozi ku yandi moko byo mu bivuga hiki. Hari ahantu hatuye amoko, iyo yarebye ushobora kuyashyiraho mu buryo bubiri. Hari amoko arimo abanyamurenge, abandi batazabemera ko ari abanyagihugu, batarebye ibindi bintu byose byemeza ko ari abanyagihugu, yaba constitution, yaba igihe bahaturiye imyaka bahamaze, n'ibindi bintu byinshi byemeza ko ari abanyagihugu, bakaba gusa batemerwa. Hakaba abandi baza bavuga ngo ibo nibo banyagihugu, nibo ba nyiri butaka, nibo bakwiye kukibamo, nibo bakwiriye kugituramo. Noneho rero aha niho intambara nini yubatse. Iyo abantu bashaka kuyibona ari ntoya, baza bareba bino bintu byabaye hejuru by'abantu bateye mu gitondo na nimugoroba, umwe wavuye aho ndakaja hariya. Iki ni ikintu gitoya gituma n'iriya ntambara itazashira. Ni ukuvuga niba abanyamurenge, hari umunyamurenge ufite imbunda, uko njyewe nzambireba nzamvuga ngo ni ukureba ese uyu muntu ayifitiye iki. Uyu muntu afite imbunda kugira ngo agende aje kwirukana andi moko atuye hariya nayo ntazohave. Iki sindacyumva n'abanyamurenge. Nta munyamurenge ndumva avuga ngo ntabwo dushaka kubana n'andi moko. Nta munyamurenge ndumva avuga ngo hari ubwoko budakwiriye kuba abanyekongo. Ariko ku rundi ruhande bano bandi bo baza bavuga ngo ntitubashaka, turabirukana tubakure muri Kongo kubera ko hano si iwanyu. Ibi ngibi nibyo bivukamo ubwo buryo abanyamurenge binamaze gana iminsi myinshi, ntabwo ari ibintu by'uno mwaka cyangwa bya 2017. Ibi nibyo biza bivukamo ikintu kivuga ngo nimureke twihagarareho, kubera ko leta ntihayibahagararaho, ntihayibarengera, bamara gusanga badafite ubundi buryo birengera, badashobora kwemera ngo babice bagatora imbunda. Senkade Ruvuzangoma, uyu ahagarariye societe civile Iminembwe muri Kivu y'Epfo. Bwana Ruvuzangoma, urumwe mu bantu bitabiriye inama yahamagajwe na leta i Kinshasa yahuje amoko atandukanye muri ako gace mutuyemo. Wowe ikibazo ubona gishingiye kuki, cyangwa se uruhare rwanyu mwebwe nka societe civile kugira ngo muhoshye ibi bibazo, izi mvururu, abaturage babane neza, mubona inzitizi ziri hehe? Murakoze bwana Ebirwema. Societe civile nk'uko ubizi no mu bindi bihugu ntabwo ari ubutegetsi. Icyo rero societe civile ikora kimwe n'izahandi ni kugerageza kubwira leta ibyo idakoze neza, nyamuneka kosora, kandi ibyo ikoze neza mukayishimira, mukavuga ko yakoze neza, kuko twebwe turi abaturage. Nk'ubu tumaze igihe twifuza ko amoko atuye muri kano karere yakongera akabana nyuma y'aho bamaze igihe basa n'abatandukanyijwe n'izi ntambara. Ariko rero imbaraga zacu hatari mu bushake bw'abayoboye igihugu, abayoboye akarere, inzego zibishinzwe zitagaragajemo uruhare rufatika, n'abandi bafatanyabikorwa, kuko leta n'ubundi ifite abafatanyabikorwa benshi, ingabo mpuzamahanga ziri hano za MONUSCO n'indi miryango mpuzamahanga ikorera mu karere. Iyo yose itagize uruhare ngo ihaguruke yumve ijwi ryacu, ntacyo twageraho twenyine rwose. Ijwi ryacu ntacyo ryageraho ryose. Reka tubaze umunyamategeko Cedric Muyoboke, uri Kinshasa, aho niho hafatirwa ibyemezo bitandukanye birebana n'ubuzima bw'igihugu.
ubwo bushake bwana Ruvuzangoma avuga ko butagaragara, mwebwe mukora iki kugira ngo mwumvishe inzego za leta uburemere bw'ikibazo cyugarije abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge? sinzi nimba twabyita ubushake bukeya cyangwa se intege nkeya za leta, ariko nanone ndagira ngo mbere ku byo Delphin hanyuma yavuze, yahereye ikibazo kera. Nitujya kureba iki kibazo cyugarije ubwoko bw'abanyamurenge, mu ruhare rwa leta cyangwa se rw'indi miryango mpuzamahanga ifatanya na leta, iki turi birebere mu bikorwa bihari ubu ngubu nk'ibyabaye ku itariki ya 13/6 ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, cyangwa se ibyabaye ku itariki ya 29 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka bibera hariya mu misozi miremire ya teritwari ya Uvira. Turebe duhera nka kera, ni ukuvuga ngo intege nke za leta zahereye kera. Turebe, reka dufatire nko ku rugero ku gihe cy'umuperezida wavuyeho, haba kuri Mobutu, haba kuri Mzee Kabila cyangwa se kuri umuhungu we Kabila yuweje wundi, kugeza no kuri Tshisekedi none, usanga nta burere mboneragihugu buhabwa abaturage, amategeko ngo akurikizwe, umuntu akaba yohaguruka akita undi umunyamahanga adakurikije amateka cyangwa se adakurikije amategeko y'igihugu agenga ubwenegihugu. Ugasanga ibyo ngibyo biratambuka gutyo, ndetse bikoreshwa n'abo banyapolitike mu buryo bwo kwipozisiyona cyangwa se kugira ngo bagire popularite mu baturage, bose kamwe n'imitima mibi y'inzangano. Kuco dukora twebwe nk'abanyamurenge baturikiye icyata, tugerageza kubyumvisha inzego. Haba n'ubu tukaba tuvuye muri conference de presse kugira ngo dushobore kumvisha imiryango mpuzamahanga cyangwa se ubutegetsi, tubereka biriya bitubaho kuko ari akagambane gakorwa n'abantu batandukanye. Inzego, abantu bamwe bakora mu nzego za leta barerera. Ahangaha mu deklaration twakoze twagaragaje yuko mbere y'uko igitero cyo kuri 29 ukwezi kwa gatanu 2021 kiba, twagerageje kubibwira inzego zitandukanye zirimo komanda wa zone opérationnelle ya Uvira, komanda secteur, ndetse tubwira n'inzego za MONUSCO kuko byari yavuze yuko nibamara gutera mu Rurambo bazatera hariya mu misozi miremire ya Uvira muri Gurutemarijoro. Bwana Muyoboke, ako kagambane ukomojeho gakorwa n'abande? Nje navuga ko ako kagambane kari mu nzego nyinshi, cyangwa se uko kutabyitaho biri mu nzego nyinshi. Nje navuga ko guhera ku basoda bari hariya muri Biranse batumwe, niyo naringize ngo mvuge. Iyo ureba kimihana yatewe 9 iri hariya muri Gurutemarijoro, usanga pozisiyo za gisirikare zari ku birometero, yari kure ku birometero 9. Iyo ureba umuhana wa Muranja, hari abasirikare ariko haratewe, hari abasirikare bari ku Mugeti, hari abasirikare bari mu Magunda, hari abasirikare bari mu Maheta, hari abasirikare bari kuri Gongwa. Aho hose na Bijombo centre hari abasirikare, ariko ugasanga imihano yahinge iyo yose kutubwira ku 9 yo muri Bijombo nta birometero 5 bihari. Noneho impamvu dushobora gutekereza, harimo muri abo basoda harimo bamwe nyine bafite urwango, bafite akagambane gushaka gutekera muri iriya nicyo twita abashyitsi. Hakaba nanone n'abandi babikora bagambiriye, uko nkeka bagambiriye kugira ngo bagabane iminyago iva muri biriya bitero. Kuri telefoni dufite n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika bifuza kugira icyo babaza. Reka duhere kuri Aniseti. Wiriwe neza. Wavuze ko hari ibihugu bimwe bimwe byaba bifitemo uruhara, gendemeranya nawe. Icyo kogwa kugira ako karere karonka amahoro nuko impande zishamiranye mwako karere no kwicara zigatora umuti w'ikibazo bafitaniye. Leta ya Kongo yabuze iki kugira ngo ikingire izo nzira karengane n'abo banyamurenge barimwo kugira